Salut d'Arto Troariaren, manen trao. Sirio on lirzin hag e huchant tambin. Rak e momo da gomz zo on dra 10 bar. Chetu marvat en em houlinit perak et tiskwezan var meus kram maman ur pot gronet gant baniel kembre ou tansal var ur rink gant dablez e chedou en kreiz. Affaire ar checksboxing nie. Chetu nou yanke hag un peus kleve komz euse an dra zo be ijinet bar ur vanden dreset hag e rio e deut d'avean on dra gwir de vat hag an kampionadou hag aze mont vont da welet o match serius kar ar pot a zo tansal amont a zo kampion ur bet eus e rumad pouez meur a rumad pouez me mem stra Karel Strugner o Gymru eus a Gembre hag e c'hoario a ene peu hamarat din ur gal a zo anvet Jules Alois. Chetu neuze e klaskim dialfena ar bartien vo c'hoariet ar regun tanva eus an ergel hag eus ur mod ma c'hoarvez ur darvoujou hag a gavant me fentus bras. Neuze penaos a en dro an trao. Dre vras e ve c'hoariet da genta 5 minuten e chedou goudese ve ur roundbox ter minuten en dro 5 minuten e chedou ur roundbox ter minuten a gal betek ma viche pe unan o reiland da roue pe unan o laka kao er box pe unan o tilezel en ur sport pe egile pe unan o kweag an amzer en e chedou o c'houzout eus 10 minuten kao vit pep c'hoarier. Chetu l'ensemble trao amañ e veler neuze Karel Stognol o hennem ziskwez on tamm bihan aze o klask lakad an dud zo deus elet da vezañ torne gantañ ez omno be an skoazelet emañ tansal gronet gant e vaniel hag a ben nebeud e teuy chetu Jules Alois. Neuze ret gout ur pot se a zo ne ket boksour da genta c'hoarier e chedou me hennez a blijan em gana quoi o stourmer ar stred ma karet quoi en em gana ar stred lies hag e plije dean setu e bet o pleustri pat pel war ar box ae vi klas kaoutit kampion ar bet a klas trehi Karel Stognol setu emañ o tont war ar ring amañ a ben nebeud vo lanset an trao Gortom du vinten chetu lakeve ur rask va pepe pini vit m'ave feke klevedre a drouz nag an eveziadennoù live a zeus ave gret me ne lakin ket c'honor dechler an eveziadennoù live dreg ma neze ne ket dedenus a fede chedou setu e vo gret gant meu hini hop diom mose pa grogo e krogimni ive lanset an trao stardet an dorn marek eftri marek efroer CP var gerroer marek setri a depem eus per Jules setu depem marek depem hag EP var ol linen boaz a war ronez betri zo possiblive hag ar marek a dap e setri betap setri a zen em gaver goude eskop geseiz bar zon estrukturen Grunfeld a tourbe inan a zo ral a war un peur lesan e ver c'hoaret kentor DP var setu souezet Julius lesan no dean hemañ neuze zo prederia peta ober setu kastel et neus hag HP var feul se Karel Stognol neus ran da c'hoari HPM da zigori ar golenen H de gas e rouanez don tubenak a marse de Reiland e H6 hag aze la ket diez Julius dija a diez c'hoari a Grunfeld rede anaout spiz kar alies e c'haller beantaket buan kenan mose ouspense dre meneus ket c'hoari DP var c'hoaz e diez sort hag a reiz an giz bave gret lies e ver c'hoari DP var a neuze CPM ver c'hoariet eus pers a rezu. Neus evit ar poen e preder hir a war Julius me redegout e neus 10 minuten en ol setu madek las c'hoaret o lioumat c'hoari neus bec'hwer amañ bec'hwer hag HPM neus e pal bec'hwer ne ket lakat an eskop EB16 giz ma kreder me kentor kask an eskop da zifen e giz men rai war l'er e GP var a mose an tourn e c'halloket debri ar pez gwerin oa EB16 eskop GP var bon veke gwelek gwalvat var an dablez var stream ae ne michans velid mat var meu hini HD op gerc'hwer neus e sur war e a tapo gant H ma fe a tapet gant F e fe kudennoù a liez gant eskop CP var o tont da rei berd a roe
Ashdapenro, Agentol, Sueus, même songe mat, Spers, Karel Nusroariet, Ronez Edo en man, sais-tu, pesa Zeblaniski, ça stankare et scop, mais benafin, et bal, zo, Kassaronez, arbu en impossiblement, Dregepem de HP var, Virei Land de Roué H6. Sais-tu, Galodarabou dangereux, vraiment, basé d'Igore d'Argolonen, à Roueguen, un dos déambiant et kreis, à zo et surente, mur, vu de résu, sais-tu, Reddit Diwal, Manjul près derrière Bune, CPM, puis contrôleur Garezen DPA, Rouen des Étris, Guison dans la haute, Azé Red Vodajul, Orundra Bena, Kassa Pejou de Zifen, sais-tu, d'or de route, hein, Jules, Zovardro, Deauville, Triugen, Deauville, Pevarugen, Nechedou, Nello, Memostra, Barigawa, à Carlestognel, Zo et Vicher, Huari Echedou, et Vicher, Huari Echedou, et Mankepel d'avion Mestfid, Deauville d'Oran, et Isa Pevarugen, Pendrabenak, sorti. Sais-tu, en membre, Diomendro, de Velet, Ontam Beyond, Mafodor, Vokeselet Peptra, mais Penos et Taantra Oazé, d'après Airbox, des Tremened, Hachu, Arpem Minuten Echedou, à vraiment Monevong d'Arenka en Dablis, de classe nem Gorna Vararing, Mokos, au Tornata une guilé, Raito Liukin, en guilé, ne Diomon Tampelor, à Nezé, vos terminuten Pebroombox, le Mélardor, terminuten Azé, au Tornata, au Taputo Ludorn, Kreisefas, Neke Gualez. Sais-tu, Golevé, Jules, au antenne en man, mais Martézé, zo son techniquement diveg en Karl Strognol, car Jules a zo aben des skei mur, mais ne diske e bob tro, koulskode Karl Strognol pasko lié ses tis, a gewar a lerien mat, a fivalmat gret yuhar, tu menon ket d'or mai var a box giz ma velet, mais ma va faute d'or dont da vuezi an drae, ma zor barek var a box, Deut, Larry Tyne, pe Larry de nevezier de nou, allié c'est l'artrau entre des hocs, mais non qu'evi comprenne récit c'est petralar diga sa rando son jazé mon mokonar checks boxing hag ranker laka dans une bourg KO pe Rayland da roué ma diom pelor un tambian orvech galoudarit selet a peptra la cadarine à liom va en descrivadur liom ar stream achetu diom day vite eil pazen en echedou nous aimons l'arfé ou à Kevatalawar à Ronden Box Genta Zobet. A vraiment Tahim de Belt, Pesser Move au Korn, Enechedou, Dostega et Toaben Ganeda Gaden, P. Difenet Vomat Ganjul. À Campion Arbé, donc la Sacha Trouz, Varedun, tant bien, Nazé, la Sacha Ndut. La Kido Kasbar ou Tusquarn à Downdro. Hag Kroger gant 11 minuten vis Strognel, a 4 minuten vit Jules. Rande guzat an dablesman ka benafin zo befaz ziou warni, chetu tiskezan meuin un dro. Chetu do rampoen nous poen o vit c'hoarier gant ar ewen, hag un titl, mais Jules Alois dresto le var parti en ken primaze a hal sur a war trehi enez neus bet trechen mustri vras dija Jules Alois. O sapre c'hoarier Mélardor, meus c'hoariet o bern gwechou en evtan a web tro ve ster d'aten an trao. O sapre stourmer nes ilez ket morse, ben neus trao stert, epep kenver, neus e epem, eskop CP var, neus e epem aze sur war ur fazi, dre ma losk azer veskelen digor, vit an eskop a neuze e Halotaga F6, pezo gwalz angerus bremañ gant marik gepem, dam sonj vez chebe gweler lakadar pez gwerin e erc'hwer, vit stankar veskelen se. Aze epem sur war, aze te ar splet d'un tamm gant ar ewen, marik D6, marik depem, marik gepem, vit taga F6, aze c'hodrozer a vechou, a berzi en tubenak, a ne c'halke a marik bians karzet, difene gant ar rouanez ve just, a ez a war un vo goude marik efrouer, a difenara Jules et Escop,
Ezawar vaut vraiment d'Arewen un casse à Rouennais qui modoir actressé de Vargolonen H. Bon, voquet tout, voquet trawar virailom, mais cool scoudé, état d'avion dangereux, un dagaden melardor. Blichfegedin, Béant et l'air Jules Azé. Amarad meuslammet un drobenaket, nekegol strict. A Guelvevar et Ben Azé, di assure, a Gegile, nekegol tout juste au berser trau, mais fin. La con, mais normal chessboxing de arguir den ober. Mais nekegol reiz an eus ket gounet, ha, me bet. Tu m'as regeffreur a bec'hoariet a détri na me songe. Dommagé, n'hésite que fenke war an dable, je tu. Et m'en crois auprès derrière. Azé, dieze kavou toliu ez d'ober, hein, car beranker difen a nepstar et wen. Et des ndrog en escop, a rouane zobe da getri. A ezomzo taga endro, hein, azé zo ezom kavou chansou da daga. A enda levo flastre Julius. Et nep chansou neus kavet. A hachu, goletvo agin, etoy aben. D'ober an drabedak a ene bronez a pevar, a rouanez a marreg a cheiz, hein, zenier a faute d'Arewen ober an vite vite m'avait fait eskemet da rezek a goudese a tapet gant ar rouanez a neuze roet lamp da roue. Chetu kempene de ring ur vechroaz c'est l'homme un tambian nous ur box macarot a mon arabuan a même stra a vezon no tornata de vat an razé ne c'hoar zonket han o deus trehi geleve no daoulagat selitouz e ben menede han eus da zistruja e nebour han eus de ver kampion ar bet neus ket a on de devit trehi men difen ramat strognel hag ur batatezen ne ben ur vechroaz kasker a gouni d'amzer ten an trao ba gallout a refet sellet leus kon ket hir ar box vid are vefen ket plije ganti setu diomendro vid an trede pena de chedou trede loden ar bartien a redvo de Jules Louis kavout ondra buan kenan a enep d'arpez ave gourdroze d'an mang an arewen. Et tu ronez detri zober c'hoariet e giz ma veler amañ a bezeus kalz muioc'h a amzer gant kar strognel revo da Julius klask mon ar buan a possiblement vid non pas bean reziweet dremazeo kao an trao dremazeo kao ar partien kao da la reden veke laket amzer ouspen bob tro lancet a gen eus c'hoariet bepem c'hoariet eskop betri. Si tu m'avais fait débris des BPM, mais chez Galet débris en man, gant tour a débris, ket débris des tri, mais kentor implijou d'ar golonen B vit taga, a gant dans le beta vit chez Kebe dans escop ken vit rei landin, chez tu vit chez B ndravat, neus Kebe ran eskem a escop B zo bet, a Jules neus c'hoariet CP var, chez tu goudara a berzi pavé poen, vit klas kaout enep chansou a rede tagan a man, neus ket d'amzer de gol tan me bet, debreneus e CP var, eskop serc'hwer, vitaga e pevar, mais nera ket force a ze strognel ni che ranket debris e bepem a ze enfin chomep ober van ingerianek ar neket dangereux petro ordre Jules, mais klaskeneus mon revian a kas e rouanez a de dendro ar split gant a rezu daoust e ka fort an tol gwella d'ober gant a rezu an man rouanez detri me ya c'hoariet neus rouanez detri de a ben a gweledaret eto da vean mil dangerus tagara an tour tagara a setri ne c'halleke Castelli a roue tagara e pevar a rouanezman a zolerien mat ken mazeu a vid ar vech kentan avel ar kar strognel o vean di assur appartien tour bedov i gwareziet dour
Nous amant et ranker diwal du tour h3 car tour h3 ralfe skarza rones a difen h3 a godese et fait kal straudoberken gant a rezu. Madame son je vois bien 8 dans drae. Ne relarke ken nebeut 3 tour du ace hein, daus m'avait fait une vite Raylam en moins en Pakers de Sonescope même m'avait fait ket avait fait tour des dos. Ageman Jules auprès derrière Roas au classe Kavout Andraspiz point Poesus et Bartiennement Sterdé Debredneus et CPVAR Neus Québécavet Tour H3 on arrive Escop Sedog nous est de se taper des C3 Ber Roué Funan Gwele derrière et Croc d'Avéant Amsclair en trau en ambiant car Aroué Gwen n'est manqué d'air goût d'or. En man, the Skalzik Trau a l'air classe Cobert, mais vel juste et a de gas un tour, un tubenac, a de glace monde bar Dachen et Nebourg. A HU, a ze oin chemet auprès derrière Kals, HU arpe minuten, et vraiment, vos gueuler trois, un box. D'or de veled un diffort, a zo un tambian, a ze, hein, et Veler et oa Karl Strugnel au poignet à mur, mais. A ze oa au Rouzan, Skler oa. A diez oad e an derrel, quoi. Bon, aze et te aben c'hoaz, mais gueule d'arrêt faute aze, ur chez croc juste de dornatanean et te d'avéan. Ster d'un trao. Une da ou tri kreis de ben. A derrel devant, peprarier en seled neil gile, daoudei. Chetu stour maracals, mais lies ne skoke de bars récis. A goude an ter minutense, e oa de dendro mare an echedou ur vechroas. Chetu, c'est le moment, mare gacheteiz oa berroariet, ze tour deez oa berroariet gant Jules Alois, a nera ke force, Karl Strugnel, neus ke c'hant da breder, neus ke c'hant da golamzer, klas ke c'hoari ar bion aposup. Agaman, e a eta Jules de Gavout, an toliou gwela, de stagan e ka ferhui, an tol zo bekave gant Jules, vil derrel gant an dagaden. Vel juste avec gourdrosé trop dangereux gant ar ewen an dagenta mareg e frère, eskob e frère a rouanez e frère, vid reilam e a cheiz, je tu e rankid Obertolio Redius e rankid kavo donnera bun kenan. Ou jeudi man, Karl Strauss ou de jeudi, amant e ralfe, da square, débris et pevar, mosse ne ralfe ket ar mareg dornendro da e frère, a m'avait fait débris dans man gant neskop e fe kemat a endal et tapfen en eskop a gant tour, zevichebe an tol gwela, mais klas ken nos on dra un tammik feul sort, ne ket souez eus e bers, a redet dir a ze plantatiz, a redet dir mont bu an or, a endal e vo paket berg an amzer, mais ez e la redet pa veler amen, a tour de unan, c'hoarien gant ners, tour de unan, eskop de unan, prez de dreri me c'hoaz, ronez se unan, hag ez e stank an eskop, hag e teud ave an dangerus, hein, car m'avait débré dans eskop et vo lander roue mareg e frère. Eskop da be frère. A ne ralke debrendro an eskop a giz mavelet a endal e ve fet debret a lamb. Chetu neus di babet ober berman da roue feiz drered, men ne jom neme pemze geilen chiwas. Daoust tagar eto yo a ben da hunit, dinant pemze geilen, tour e daou nez a ken drotan me bet ro an ez dap, tour e unant, ro an ez detri. Hag eta pep tra buant kenan, eskop e pevar. Eskop geseiz ron ez se unan endro. Tour de ace, tour h3, ron ez de pevar, tour e3, vitaga an eskop fpem. Endro. Ron ez a tri, roez ge ace, getri e pevar, a getigor an eskop a garezenou du c3 ar pez gwerin. A ze zo gouniet pen da ben a ze gant daou bez gwerin a gant daou eskop vida rezu. A get te a ben da eskem ar ron ez et c'hoariara buant kenan. C'hoariara ar buant a posub non eus ket gwele biken. Vele had Domdei Gepevar F3
da pefpem debret ne cesse unan, tourge unan agaze chiwas, Guelepus, Karl Strugnel, O Tisquez, Amman, Ganevis, Roué, Jules, a force penaos n'en emet on eilen, mais aze oa gounet vitan a greneus ber amant e ge unan. Arabat ben a fin fival a Roué, de staga un kafor an tol gwelan amant, vid gounit gant a rezu. Malos kandor, ter eilen da e an ar vidéo. Kaloudara a rezu, c'hoari eskop gepem, hag an ur pezous pen rak m'ave fait debret d'amant gant an tour e c'halfen vraiment fival me roué. Gourdrozi a ran ober ur rouanne setu e rank autour disken en dro, a bremañ, e rankant lakadandra etre an tour hag ar garezen treus furmi, kas a ran mezour, hag aze e c'hal ar ewen dilezel en gwirionne kar neus netra da viro douz a rezu d'ober ur rouannez. Chiwas en neus ket gwelet ar ber hag e noa ket amzer ken deus ehel gant vartien. Koede gant amzer, kolenneus ar match gant amzer, pezo trist a war, dre ma neus, aze velon mar fin en dro, dre ma neus tourmet mat, pa viche var a ring ar box, pa viche var an dablez, aze de da ben da vunta an dagaden a oe dangerus. Me chiwas ebe an tamre horek, a red viche bedian c'hoari o diwar e intrudu gant an ien marse an tammik muioc'h. Me setu os après-match, ma faute fedor pega et checksboxing l'arrêtion hag e lakin c'honor et ar amprit gantan hag e ral fer marse mont da grouiz kipai breiz pe giz ma karot. Je tu mi chance de spliget d'or. Ken a hent a tro